Mart 1999. godine. NATO bombarduje Jugoslaviju. Na nebu iznad Srbije AWACS, F-15, F-16, EA-6B jumperi za ometanje. Oni prate sve, vide sve, dominiraju nebom. I onda, nisko uz dolinu Ibra, gotovo pri samom tlu, par aviona koji se ne vide na radaru. Lete u visini drveća, na radiju, tišina. NATO sa svom svojom silom nije ih video na vreme. Ti avioni zvali su se J-22. Orao. Da bismo shvatili zašto je Orao leteo, moramo vratiti priču na sam početak. Nakon Drugog svjetskog rata, Beograd je negde između, samostalan. I tu nastaje paradoks. Paradoks koji će oblikovati celu industrijsku politiku narednih 30 godina. Ako sami ne pravimo krila, niko nam ih neće pozajmiti. Galeb, kog smo obradili u jednom od prethodnih videa, bio je taj prvi korak. Dokaz da se može, ali signal da granica postoji. Već tokom 60-ih granicu je bilo lako vidjeti. Zbog toga, 1967. Vazduhoplovno-tehnički institut u Žarkovu dobije zadatak koji zvuči neverovatno. Dvomotorni jurišnik, domaća konstrukcija, u što kraćem roku. Za zemlju koja do tada nije napravila ni jedan sličan ovakav mlaznjak, ovo je bio neverovatan zadatak. Priča o Orlu počinje baš u tom institutu, VTI Žarkovo. Inženjeri dobijaju zahteve koji su bili, po svim standardima, previše ambiciozni. Potreban je jurišnik domaće konstrukcije, sa napadnim navigacionim sistemom, sposoban za operacije sa nepripremljenih pista. Da bi razumeli veličinu zadatka, treba pogledati šta je Jugoslavija imala u to vreme. Galeb, školski mlaznjak, Jastreb, jednomotorni jurišnik, oba pouzdana, oba izvozno kompetitivna i oba, već u tom trenutku, generaciju iza onoga što su drugi imali. F-84, Thunderjet, koji je Jastreb trebao da zameni, bio je stariji od mlađih pilota koji su na njemu leteli. A i samo okruženje menjalo se brže nego što su ti avioni mogli da prate. Saveznici u to vreme leteli su Fantomima i Miražima. Industrija je znala da može da napravi nešto bolje od Jastreba. Ostaje samo jedno pitanje. Može li to da uradi sama? Da bi projekat bio finansijski izvodljiv, Jugoslavija je trebala partnera. Našla ga je tamo gde niko nije očekivao. U Rumuniji. Dve komunističke zemlje, bliske u ključnim pitanjima. Obe pod pritiskom da se dokazuju kao nezavisne sile, pokušavajući da vode koliko toliko samostalnu politiku. Rumunija se 1968. javno distancirala od invazije na Čehoslovačku, odbijajući da učestvuje i čak javno osudi napad SSSR-a. To joj je donelo određenu naklonost Zapada, ali i potrebu da gradi sopstvene vojne kapacitete. Krajem 1969. postignut je dogovor. Troškovi se dele na pola. Naziv projekta EUROM. Jugoslavija, Romanija. Podela rada bila je precizna. Instituti VTI Žarkovo i IMFKA iz Bukurešta, aerodinamika i konstrukcija. Soko Mostar, krila i montaža. UTVA Pančevo, zadnji trup. Zavod Rajlovac i DMB Rakovica, motor. I hidraulika, prva petoletka iz Trstenika. Rumunska strana, sklapanje u IRV Bakur, određene segmente trupa i krila, Irma Bukurešt i JAV Krajova, inženjering i delovi. Kasnije je program integrisan u fabriku aviona u Krajovi, gde je dodatno modernizovan proces proizvodnje. Svaka zemlja dobija sopstvenu verziju. Jugoslavija je 22 Orao, Rumunija IAR-93 Vultur. J-22 proizveden je u 115 primjeraka, uključujući 2 prototipa, 26 jednosednih izviđača i 9 dvosednih, 57 jednosednih jurišnika i 21 dvosednih.
Koristila je sisteme upravljanja oružjem i radio veze prilagođene standardima JNA. Navigacioni i nišanski sistemi bili su daleko napredniji od rumunskih primjeraka. Rumunska verzija, Vultur, proizvedena je u 88 primjeraka, ali za razliku od jugoslovenske verzije oslanjala se na rumunske i delimično sovjetske standarde elektronske opreme. Prvi veliki kompromis do kog je došlo bio je motor. Aerodinamički uzor bio je jasan, britanski Sepket Jaguar. On je koristio Rolls-Royce Adur, modern turbofanski motor, tih i ekonomičan, sa dosta jačim potiskom. A Euron partneri izabrali su Rolls-Royce Viper 632. Stariji, klasični turbomlazni motor, visoke, specifične potrošnje. Ali zašto su izabrali taj motor? Prvenstveno jer je Viper bio poznat, Galib je leteo na njemu. Licenca je bila dostupna, industrija ga je poznavala i izrađivala. Ipak, moramo biti potpuno iskreni. Presudan faktor bilo je i nepoverenje velikih sila, koje su neradno izvozile jače motore nesvrstanim zemljama. Odnosno, motor iz Jaguara nastao u saradnji Britanije i Francuske, a oni nisu dozvoljavali da se izvoze napredni motori u zemlje članica Varšavskog pakta, što je Rumunija i bila. Logičan izbor, odnosno jedini izbor u tom trenutku, bio je Viper. Dobar, ali skup na duge staze. Planovi se predaju industriji koja počinje proizvodnju serije. Dok je Adur izvlačio 50%, forsaž na kasnije ugrađenom Viperu 633 doneo je skromnih 25% potiska. Uz čeoni otpor, Oro je ostao zaključan ispod zvučnog zida. Uprkos kompromisu sa motorom, Orao je u mnogo čemu bio korak koji domaća industrija nikada ranije nije napravila. Hajde da počnemo od krila. Strelasto, ugao 35 stepeni, tanak profil, svega 8% relativne debljine, projektovano za brzine bliske zvuku. Ono što je još zanimljivije nije aerodinamika, nego kako su to krilo napravili. Pre Orla, jugoslovenska avioindustrija je radila klasičnim zakivanjem, deo po deo, nitna po nitna. Na Orlu, po prvi put, uvode hemijsko frezovanje. Delovi koji su ranije bili sklop više komponenti, sada su jednodelni, monolitni i lakši. Rezultat? 500 do 600 kg manje nego ranije. To je kao da ste iz aviona izvedili jedan mali putnički automobil. Tako se može reći da je imao savremeno nadzvučno krilo, a podzvučni motor. Ora je zapravo bio trkački auto sa motorom iz porodičnog vozila. Ta bolest pratit će ga ceo radni vek. Stajni trap, projektovan za travnate i polupripremljene piste, udvojeni točkovi, automatski sistem kočenja koji sprečava prevrtanje na mešovitim podlogama. A sad da vidimo što kaže naoružanje. 2 topa, GŠ-23L u trupu, 23 mm, preko 3000 metaka u minuti. Kratko i jasno, ako je Orao nešto gađao iz blizine, to nije imalo mnogo šansi. 5 tačaka za podešavanje, 2800 kg nosivosti, bombe, rakete, napalm, kasetna municija. I tu dolazi nešto što je malo ko očekivao od aviona ovog tipa. AGM-65B Maverick, američka TB vođena raketa, dometa do 27 km. Pilot aktivira glavu rakete, a na ekranu u kokpitu prikazuje se šta ta raketa vidi i zaključava cilj. Orao je tako mogao da uništi tank sa udaljenosti na koje ga ne bi ni primetio. To je bila kategorija oružja kako je malo koji avion sličnog ranga i porekla imao. I pre nego što nastavimo, brojevi. Jer Orao nije bio samo ideja, bio je precizno izmerena mašina. Dužina 14,01 metara, sa pitocevi do 14,9. Raspon krila oko 9 metara i 30 cm. Visina nešto više od 4,5 metra. Maksimalna masa pri odletanju između 10.900 i 11.200 kg. Zavisnosti od verzije i tereta. Maksimalna brzina 0,94 maha, odnosno 1150 km na čas, bez forsaža, a svega 0,97 maha sa forsažom. Dolet je 1320 km, a borbeni radijus oko 300 km. U profilu nisko sa punim poretkom raketa, radijus je bio svega 160 km. Ovaj avion bio je projektovan za bliske udare, ne za dužinu.
sada, ono što se retko priča. Jurem je bio zajednički projekat, ali jugoslovenska i rumunska verzija nikako nisu bile isti avion. S polja oni su bili gotovo identični, ali iznutra bili su različiti u svemu što je važno. Avionika. Jugoslovenski J-22 koristio je zapadne sisteme, francuski HUD, navigaciju Collins, radio kompas Marconi. Rumunski IR-93 oslanjao se uglavnom na domaću i sovjetsku elektroniku. Jugoslavija je ugrađivala Martin Becker Mark 10U, sedište za katapultiranje, nulta visina, nulta brzina, radi gotovo uvek. Rumuni su počeli sa istim, ali kasnije su razvili sopstveno rešenje. Kod naoružanja rumunski IR-93B mogao je da nosi do 2500 kg tereta, dok je J-22 nosio 2800 kg. I samo je Jugoslavija integrisala američke rakete AGM-65B Maverick. Sistem kom Rumunija nije imala pristup. Oktobar 1974. godine. Aerodrom Batajnica. Probni pilot Vladimir Slavujević ulazi u kokpit. Prototip broj 25001. Orao prvi put napušta tlo. Let traje 45 minuta. Bio je to dokaz da sve računice stoje, da metal može da leti onako kako su papiri rekli da hoće. 25. novembra 1976. u Mostaru poletila je dvosedna varijanta NJ-22, prototip 25002. Program nastavlja da se razvija. 10 godina kasnije dolazi trenutak koji niko nije sasvim planirao u vreme projektovanja. 22. novembar 1984. pilot Marijan Jelen Batajnica počinje planiranje sa visine od 12.000 metara. Ugao od 30 stepeni daje mu dodatno sagorevanje. I onda, na instrumentima, broj koji nikada nije zabeležen sa avionom domaće proizvodnje. Mach 1,04. Nazvačni let, prvi u istoriji Orla. Za avion koji nije bio projektovan primarno za to, ovo je bio dokaz jedne stvari. Potencijal je bio tu, od samog početka. Za to dostignuće, Jelen je dobio zlatni letački znak od predsjednice vlade SFRJ, Milke Planinc, na dan je na 1984. godine. Orao nije ostao samo na vežbama. Raspad Jugoslavije bacio ga je u pravi rat. Od 1991. do 1995. Orao učestvuje u sukobima na prostorima bivše države. Misije podrške, borbeni naleti, gubici. Tokom rata u BiH, Orlovi dejstvuju na daljinama i do 200 km od baze. UN zabranjuje letanje iznad BiH, Orlovi odlaze u skloništa, ali ostaju operativni. Kada se ukazala potreba, leteli su ponovo. 98. lovačko-bombarderski avijacijski puk, 2 eskadrile, 241. Tigrovi, aerodrom Lađevci, 252. eskadrila Kurjaci sa Ušća, aerodrom Ponikve. Pred sam rat, 84 aviona, operativno aktivnih oko 85%. Avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili raketne napade na teritoriju Kosova i Metohije. Kada je NATO počeo da bombarduje 24. marta 1999. jugoslovenski piloti imali su jedan izbor. Trajanje svedeno na minimum. Priprema aviona skraćena je sa standardnih 45 na 13 minuta. Profil leta, 50 metara visine uz dolinu Ibra. Radio, tišina. Tokom čitavog perioda bombardovanja, 31 let. Ukupan nalet, 18 sati i 15 minuta. 25 borbenih zadataka, 19 vatrenih dejstava. Potrošeno 32 fugasne bombe, FAB 250, 56 kasetnih bombi, BL 75, 70 topovskih granata. U noći između 24. i 25. marta NATO udara po Lađevcima. Avioni su uništeni na zemlji, oštećeni i ocenjeni kao nepopravljivi. Od 18 aviona sačuvano je 14. Izvučeni su noću i maskirani duž magistrale prema Mrčajevcima.
25. marta 1999. potpukovnik Života Đurić vodi orlove na zadatak iznad Glogovca. Avion naoružan sa 4 FAB 250. Pratilac ga je video u trenutku odbacivanja bombi i video je dejstvo. Ali Đurićev avion nikada se nije vratio u bazu. Komisija koja je stigla na mesto pada 2 dana kasnije utvrdila je avion je nakon odbacivanja bombi nastavio da ponire. Motori su prošli kroz kuću 800 metara od tačke udara. Neposredni uzrok nikada nije sa sigurnošću ustanovljen. Đurić se nije katapultirao. Kada se rat završio, ostali su brojevi i oni govore jasno. Orao nije savršen avion, a i bilo bi nepošteno prema svima koji su na njemu leteli da se to prećuti. Od uvođenja u naoružanje 1981. do 2013. samo u udesima izgubljeno je 29 vazduhoplova, poginulo 8 pilota, a u 17 slučajeva uzrok je bio tehnički kvar. Tokom rata 1999. uništeno je još 20 orlova, uglavnom na aerodromima od NATO udara. Nijedan izviđački primjerak nije izgubljen. Zapada se u zemlju, ogromna eksplozija ko na filmu i ništa više, znači parče krila i to je to. Zabeležen je i fenomen flaterovanja. Rumunski predserijski primjerak raspao se u vazduhu zbog pojave flatera horizontalnog reba. Ozbiljna lekcija i skupo plaćena. Iza svake statistike stoji obrazac koji se ponavlja. Tehnički kvarovi, prestarela oprema, nedovoljno ulaganja. 2010. major Slobodan Jocić, suočen sa kvarom stajnog trapa u blizini naselja, svesno je usmjerio avion u Gružansko jezero, dalje od stambene zone, i katapultirao se tek u posljednjem mogućem trenutku. Prema Kniću i lagano počeo da ruva, da pada prema jezeru. Trajalo je otprilike oko 1 minut. Avion je propao, životi su spašeni. Bio je i slučaj aviona koji je formalno otpisan 2011. a pao je 2 godine kasnije. Samo sam vidio kad je puklo u vazduhu i iz dima je izleteo pilot. Mi smo svi počeli da bežimo kud, ali nije imalo bežanja. Priča o Orlu je priča o avionu koji je ostao u službi predugo, sa premalo resursa, u previše turbulentnim vremenima. Godinama kasnije, nijotkuda, dolazi Orao 2.0. Srbija pokreće program modernizacije koji niko nije sasvim očekivao. Cilj? Transformisati stari jurišnik u savremenu platformu za vođeno naoružanje. Oznaka NJ-22 M1A. Srce sistema, francuski inercijalni navigacioni sistem Sigma 95. Kompanija Safran. Isti koji koriste europski lovci 4. generacije. Glas kokpit, termovizijska kamera 3. generacije, laserski daljinometar, novi balistički računar i po prvi put domaće vođeno naoružanje. Rakete VR, VZ-200 i 240. GPS vođene planirajuće rakete kojem omogućavaju dejstvo sa bezbedne distance van zone neprijateljske PVO. Zanimljiv detalj. Za modernizaciju se koriste avioni koji su bili povučeni u muzej vazduhoplovstva. Novembra 2019. iz muzeja su izvučena 4 NJ-22 sa svega 555 do 607 sati naleta. Gotovo nekorišćeni. Konzervirani i gotovo netaknuti, imaju veći resurs od onih koji su decenijama bili aktivni u eskadrilama. Bilo kako bilo, kritike ne jenjavaju. Više od 8 godina od prikazivanja demonstratora u aktivnoj eskadrili još uvijek je malo modernizovanih orlova. Glavna zamjerka ostaje ista. Novi sistem, stari motor. Za mnoge ovo je samo jedno skupo šminkanje tehnologije stare 40 godina. Za druge, ovo je jedini način da se sačuva znanje i tehnološki suverenitet, dok na srpsko nebo ne stigne neka modernija letelica. Šta vi mislite? Može li modernizacija Orla zaista produžiti život platformi staroj više od 40 godina?
drugu ratu avansao u iznosu od 411,75 miliona evra za nabavku novih francuskih borbenih aviona tipa Rafale. Srbija je najnoviji kupac francuskih Rafala. Ugovoreno je 12 aviona koji bi trebalo da zamene MiG-ove 29. Kada Rafali stignu, Orlovi će postepeno ući u istoriju. Za Jugoslaviju napravljeno je 115 Orlova. Nakon toga planirano je još 42 jednoseda i 17 dvoseda, što se nije ostvarilo jer Jugoslavija koja ih naručila više nije postojala. Hemijsko frezovanje koje su inženjeri savladali na Orlu primenilo se na G4 Super Galeb, nadzvučna aerodinamika, integralne konstrukcije, napadni sistemi. Sve je to postalo znanje koje ostaje. Čak i kada avioni više ne lete. Pojav Orla podigla je nivo obuke i kriterijume u celoj industriji. I to je možda prava mera jednog projekta. Nekoliko primjeraka izašlo sa linije, nego koliko znanja je ostalo iza svake odluke. Mostar danas, fabrika Soko, kojom je sastavljan Orao, više ne postoji u onom obliku koji je bio. Rat je prošao kroz nju i ostavio puste zidove. Orao je bio simbol tehnološkog suvereniteta države koja više ne postoji, ali znanje koje je nastalo oko njega, to je ostalo. Ako vas je ova priča podsjetila na nešto, podelite sa nekim ko voli istoriju, avijaciju ili jednostavno dobre priče. Pretplatite se ako ste novi i ostavite komentar. Koji avion ili projekat smatrate da zaslužuje svoju epizodu na kiosku?